Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho muherereye banywanyi mudetse bakubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende ibashikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abene gihugu akaba ari amakuru agezweho mu gatondo ka kare kuri uyu munsi wa gatandatu w'indwi kwigenekerezo 28 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kuca turabagezaho amakuru mu buryo buramvuye arebana nuko igisirikare cy'u Burundi cyatangiye gutahukana abasirikare ndetse n'intwaza nkabo zari zararungitswe mu buseruko bwa leta iharanira kwikukira kwa Kongo aho bitangazwa ko hari no kurungirwa abandi biganje mu rwaruka imisore ndetse n'inkumi yari iherutse guhabwa imyimenyerezo mu bigo bya gisirikare ngaha mu gihugu cy'u Burundi turazero kubabwira ibikomeye ndetse nuko gahunda zipanze aho rero bari kushabukanwa n'amata bakura mu gihugu cy'u Burundi abajyana muri Uvira ari nako agarukana izindi ntwaza ngabo ndetse n'abasoda bari bamaze igihe kinini bari muri uside Kivu mu bikorwa bitandukanye nkuko tugiye kubiramvura ibiro turaza kubihuza n'amasezerano akomeye abi bifite aho bihuriye no kurangiza ikibazo hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bitangazwa ko leta iharanira intwaro rusange ya Kongo ikomeje kugenda igaragaza ko nubwo ibiganiro bamwe babibona nk'igisubizo yo igifite gahunda yo kwisubiza bimwe mu bice bitandukanye yagiye yamburwa imuzero tubane muri aya makuru kandi niba ari ubwa mbere udukurikiye biba byizi ufyonze sabone ndetse ugakanda no kukazogera hirya kugira ngo ujye uronka amamenyesha igihe dushyizeho inkuru nshyashya reka twinjire mu nkuru yacu mu buryo buramvuye. Ni igikorwa cyatangiye kuva ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo 27 ruheshi umwaka wa 2025 ndetse kikaba gikomeje kugeza muri aka gatondo ko kuri uyu munsi wa gatandatu kwigenekerezo 28 ruheshi 2025 akaba ari amakuru akomeye twakira avuga ko ingabo z'u Burundi izatanguye igikorwa kihambaye cyo gusimbura abasirikare bamaze igihe kirenga umwaka n'igice bariko bararwanira mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo mu biyaga byo mu rwego rwo kuba batuza cyase bakigiza inyuma umuhari w'izasarambwe. Iki gikorwa kikaba cyararanzwe no kwinjira mu bice bitandukanye ndetse no kuba zaragiye bigaragara ko hari bimwe mu bikorwa bitandukanye byabashije kugerwaho kuko magingo ya kuba gisagara cya Uvira kitarafatwa n'izasarambwe nuko habaye igisoda cy'u Burundi. Amakuru ariko aradushikira aravuga ko nyuma yuko bamwe batangiye gusimbuzwa hari kurungikwa abandi biganjemo urwaruka rumaze igihe cy'amezi ari hejuru y'10 ruhabwa imyitozo ikomeye abinjiza mu bakomando. Abasirikare bashasha bariko baragezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho bariko barerekeza mu buseruko bwa Kongo banyuze mu kiyaga cya Tanganyika barakoresha amato mato ya gisirikare mu bwoko bwa Zodiac canke Kanotos Rapide. Ayo mato akaba ashobora kugenda mu gihe cy'umuyaga no mu mazi mu gihe yaba afite umwivumbakanyo ku rwego rwo hejuru mu ntumbero yo kugira ngo igisirikare gifise ubumenyi buhagije kandi bushobore guhangana n'ibibazo by'umutekano. Leta y'u Burundi yarashize imbere gahunda yo kongera ubushobozi binyuze mu kuba yarinjije urwaruka mu mahugurwa y'imyitozo ya gisirikare. Imyitozo ikaba yaratanzwe ku rwego rwo hejuru kandi kubiyemo ivyigwa byinshi byubatswe mu buryo bw'umwuga bizabafasha guhangana n'uyu muhari w'izasarambwe nk'uko amakuru atugera bivuga. Amakuru agezweho ari guturuka mu Rugezi ho amunta muri territoire ya Fizi nayo akaba agaragaza uko ibintu bihagaze ndetse akanagaragaza uko umutekano uriko uracungerwa muri ibi bihe bigaragara ko hari kugaragara ibibazo by'uko imitwe yitwaje intwari ikomeje kugenda isatira ibice ari nako rero bigaragara ko hagomba kugira igikorwa mu maguru mashya nkuko bigaragara.
kuwa mbere ndetse no mu minsi yakurikiyeho hari ku igenekerezo 26 Ruheshi umukuru w'ishami rya Loni ryita ku bikorwa by'ubutabazi OICHA akaba rero yaragiriye uruzinduko ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho abasha kugira ibyo abona ndetse nawe agira ibyo atangaza. Nkuko rero yagiye abigaruka mu bitandukanye, yavuze ko hari abaturage kuri ngo bakeneye ubutabazi bw'ibanze, ari nayo mpamvu rero bifitanye isano no kuba hahise harungikwa izindi ngabo zigomba kujya gutabara. Nuwitwa Tom Fletcher yagiranye inama n'abarongoye umuhari w'izasarambwe barimo Corneille Nangaa, aho baganiriye ku bijyanye n'ibibazo by'ubuzima n'umutekano mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe. Iyo nama yabereye i Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu butumwa bwa Tom Fletcher yashyikirije nyuma y'iyo nama yavugize ati umuryango mpuzamahanga urategerezwa gushishikariza abanyagihugu ba Kongo muri ibi bihe bigoye by'umutekano muke hamwe n'ibibazo bikomeye by'ubuzima cyane mu buseruko bwa Kongo. Uyu muyobozi yamenyesheje ko mu rugendo rwiwe rw'iminsi 2 yasuye ibice bya Nyiragongo, Masisi na Minova muri Karehe muri Sud Kivu, aho yahuye n'abanyagihugu baboneho rero kuba bamuganiriza uko bimeze. Yagize ati hariho ubukene bukabije, nicyo gituma umuryango mpuzamahanga utegerezwa kwitaba ako kanya kugira dufashe abantu mu gihe Loni ihanzwe n'ibibazo bya mikoro. Fletcher yavuze ko atari impamvu yuko bagomba kuba bananirwa kubikora. Yagize ati naho dufise ikibazo cy'uburyo twarahugurutse, turahari kandi turabashyigikiye dushyigikiye ibikorwa by'ubutabazi. Yongeye kwemeza ko bagiye kuganira n'ababishinzwe. Yanavuze ko baganira n'abayobozi b'izasarambwe ku bijyanye n'itegeko mpuzamahanga rirengera ubutabazi mu gihe cy'intambara, harimo gufasha abanyagihugu kubona ibyo kurya, imiti y'ubuvuzi, aho kuba kuguma mu bice bavuyemo batuje ndetse n'ibindi bitandukanye. Aha rero Fletcher yasuye hakaba harangwa n'ingaruka zikomeye z'intambara, harimo rero ko abahatuye batabona imiti, batabona imfungurwa zihagije n'ibindi bitandukanye. Nkuko yabigaragaje, akaba yaragaragaza ko hakenewe uburyo bwihutirwa bwo gutabara abenegihugu bakomeje kugenda bahura n'ibibazo bikomeye, aho rero yagiye agaragaza ko ibiri kuba ndetse n'ibiri gukorwa byose bikeneye igisubizo cyose, kuko mu gihe bitakorwa benshi mu baba muri ibi bice bazakomeza guhura n'ibyago bikomeye. Dukomeje rero n'amakuru yacu, reka noneho turebere hamwe ibijyanye n'aba basirikare barungitswe ndetse n'abakomeje kugenda bajyayo n'abavayo. Turebe uko bimeze, turebe ibiri gutangazwa kuri aba basoda ndetse nuko kugeza ubu ngubu bigiye kuba bizatanga umusaruro. Katurebe amakuru dufite tubabwire uko ibi biri gukorwa. N'abasirikare b'ingenzi bashya binjiye mu gisirikare cy'u Burundi binyuze mu myitozo ikomeye ihambaye yatangiwe mu bigo bitandukanye, harimo Centre d'Instruction de Mukoni ndetse na Centre d'Instruction de Cibitoki ndetse n'ahandi hatandukanye. Aba basirikare bigishijwe ibijyanye na discipline militaire, manipulation d'armée, gukoresha intwaro, combat rapproché, kurwana hafi, attaque de base, uburyo bwo kurwana mu kibuga, topographie militaire, bijyanye n'amakarita. Bigishijwe kandi secondairisme, ubutabazi bw'ibanze, bigishwa morale et patriotisme, indangagaciro ndetse no gukunda igihugu. Ni mu gihe rero abasirikare bamwe bari mu cyiciro cy'abasirikare ba special force, harabahawe amahugurwa rusange ndetse abandi bigishwa ibijyanye n'ubukanishi, bigishwa ibijyanye no kugenda bakurikirana ibijyanye n'akazi kihariwe ko gutwaza cyase ko gutwara ibinyabiziga. Hari kandi ibikorwa byabo bya gisirikare birimo ibizwi nka parachutisme, gusimbuka mu ndege. Bize kandi bijyanye na embuscade et contre embuscade, gutegura ndetse no gusimbuka zambushi, technique de camouflage, kwisha no kwinjira mu bikorwa byo gutega ambushi, ndetse bigishwe gukoresha lunette anti-insurrectionnaire, kurwanya inyeshyamba, rite
anti-insurrectionnel byose barabyigishijwe. Ni mu gihe bivugwa ko kuri ubu ngubu hakomeje kugenda hatangwa imyitozo muri Institut Supérieur des Cadres Militaires, ishuri rizwi nka ISCA muri Bujumbura, naho hari abandi bagiye kuba bakiga imyaka 3. Aba bose rero bakazagira rukomeye mu kubaka igisirikare cy'u Burundi ndetse no kuba bagiye kuba bagaragara mu bikorwa bikomeye bizo gufasha igihugu kuva mu bibazo kirimo, by'umwihariko aho bitangazwa ko nyuma y'uko bimenyekanye ko hari aboherejwe mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo, bivugwa ko kuri ubu ngubu hakenewe abasirikare bafite imbaraga, bafite ubushobozi, kuko mu gihe iki gisagara cya Uvira nk'uko bitangazwa cyaba kinjiwemo n'izasarambwe byashyira ibyago bikomeye ku gisirikare cy'u Burundi, dore ko iki gisirikare cy'u Burundi kiri muri Uvira hakurya hari ibirometero bike bitarenze 25. Rero bakurikiranira hafi biba ntabwo batinya kuvuga ko ibi bishobora gushyira ibyago bikomeye mu gihe ngaha mu gihugu cy'u Burundi haba hakandagiye umwe mu bo muzasarambwe. Dukomeje rero n'amakuru yacu, reka tujye kubikomeje kugenda biba, tubabwire amakuru akomeye ajyanye na UPDF ndetse na Wazalendo, aho nababwira ati mwabantu mwe ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bizagenze nabi, byabaye chambarde. Amakuru tugera avuga ko ingabo za Uganda ku munsi wo kuwa 4 ku igenekerezo 26 Ruheshi zaramutse zirasana n'inyeshyamba zo mu mutwe wa Mayimayi, uriya mutwe witwaje intwaro usanzwe ufasha n'igisirikare cya leta mu bikorwa bimwe na bimwe. Imirwano y'impande zombi yaramukiye mu bice by'ahitwa Viyanga n'ahitwa Mabambi ndetse no mu duce dutandukanye twa Sheferi yitwa Bashwaga iherereye muri teritwari ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bo muri turiya duce ndetse n'abayobozi baho baremeza ko iriya mirwano yatumye ubuzima abusa naho buhagaze. Umuturage waganira ikinyamakuru Actualité PSD yagize ati mu masaha 11 z'igitondo twumvisha amasasu menshi hano ahegereye Kalundu ku mugezi wahitwa Mususa. Aha hariho kurasana gukomeye niho byatangiriye, biza gukomereza mu misozi ahitwa Muhoro. Ubu turi muri Viyunga, abanyeshuri bamaze gutaha, amaduka menshi ntiyigeze afungura. Uyu muturage yunzemo ko iriya mirwano yumvikanyemo urusaku rw'imbunda ziremereye, ibyatumye igikuba gicika mu baturage. Kugeza ku gicamunsi cyo ku munsi wa 4 imirwano hagati y'impande zombi yari gikomeje nyuma yuko Mayimayi yaje kuba yakihagararaho. Biravugwa ko kandi kuva mu rukerera rwa kare kuri uyu munsi wa 6 w'indwi nabwo rwongeye kwambikana. Ibironi bibaye nyuma yuko UPDF yaramutse igaragaza ko itishimira ko Wazalendo iriho. Ibi bikaba byarashimangiwe na General Ken Rugaba Muhozi ubwo yateguzaga Wazalendo ko zigomba kugabwaho ibitero. Yanditse ku rubuga rwe rwa X agira ati Wazalendo rwose ni umutwe ugambiriye ikibi, ingabo zihuriweho za UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero aho tuzababona hose. General Muhozi uheruka Kinshasa rero aho yahuriye n'abarimo Kisekedi akaba yarashinje Wazalendo ko zisanzwe zifasha igisirikare cya leta mu ntambara barimo bahanganyemo n'izasarambwe kuba ziri kwica abaturage ndetse zikagenda zinahungabanya umutekano ngaha ku mupaka wa Uganda. Nkuko uyu mugabo rero yabisiguye, akaba avuga ko kugeza ubu ngubu benshi bakomeje kubangamirwa bikomeye no kuba uyu mutwe uri muri ibi bice nkuko bigaragara. Akaba rero ari amwe mu makuru ari kugenda agarukwaho ndetse akomeje no kugenda avugwa mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe rero kuva ubwo izi ngabo zoherezwaga mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangiye kwadaka umutwe wa ADF NALU, kugeza ubu biravuga ko ubu kubijyanye n'igisirikare cya Kongo byabafashije kuba hari ubumenyi bagiye bunguka, ariko hari ibigikenewe gukosorwa nkuko bamwe bakomeza kugenda babitangaza. Reka rero tujye mu makuru akomakomeye ari kuvugwa hirya no hino ku isi, turebe uko bihagaze, turebe ari kuvugwa mu birebana n'umutekano cyane. Turababwira ko rero makuru akomeje kugenda agarukaho cyane
najyanye na Perezida Ramaphosa wirukanye minisitiri wagiye muri Amerika atamusabye uruhushya. Ibi nabyo turabigarukaho mu buryo burambuye. Andi makuru nayo yakomeje kugenda agarukwaho najyanye na Iran ndetse na Israel, ngira ngo hamaze kujya hanze amakuru akomeye y'ubutasi agaragaza ko ibitero Israel yagabye kuri Iraq, Iran nta musaruro zigeze bitanga nkuko byari byitezwe. Rero bikaba byagaragaye ko Donald Trump yabaratangaje amakuru arimo kwiyemera cyane nkuko rero babivuga. Ni mu gihe kandi Israel yemeje ko yari ifite gahunda yo kwivugana umuyobozi w'ikirenga wa Iran. Reka duhere muri Afurika y'Epfo noneho turebe n'aya makuru akomeye agezweho ku rwego mpuzamahanga. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo ku igenekerezo 26 Kamena Ruheshi 2025 yirukanye minisitiri wungirije ushinzwe ubucuruzi inganda, akaba rero ari Andrew Whitfield, nyuma yaho agiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atabiherewe uruhushya. Ibiro bya Perezida wa Afurika y'Epfo ku munsi w'ejo kuwa gatanu ari ku igenekerezo 27 Ruheshi bagize bati Bwana Whitfield yakuwe ku mwanya wa minisitiri wungirije kubera ko yagiriye uruzinduko mu mahanga atahawe uruhushya na Perezida. Uruzinduko rwe muri Amerika rwarenze byeruye ku mabwiriza n'ibikorwa bijyanye n'imyitwarire y'abagize urwego nyubahirizategeko. Basobanuye ko Perezida Ramaphosa yamenyesheje umuyobozi w'ishyaka Democratic Alliance John Steenhuisen iki cyemezo, cyane ko Whitfield yarahagarariye ishyaka muri guverinoma y'ubumwe ya Afurika y'Epfo. Iki rero ni icyemezo cyo kwirukana minisitiri wagiriye uruzinduko mu mahanga nta ruhushya yahawe, kikaba gifatwa nk'ikidasanzwe. Ibi biro byagaragaje ko atari ubwa mbere muri Afurika y'Epfo gifashwe. Biti mu 1995 Perezida Nelson Mandela yirukanye nyakwigendera minisitiri wungirije Midikizela Mandela. Muri 2007 Perezida Thabo Mbeki yirukanye wari minisitiri wungirije Nosinzwi Madara Buludege kubera kugira uruzinduko mu mahanga nta ruhushya afite. Biteganyijwe ko uzasimbura uyu Whitfield azaba ava mu ishyaka Democratic Alliance nk'uko biteganywa mu masezerano agenga imikorere ya guverinoma y'ubumwe bwa Afurika y'Epfo. Akaba rero ari ibikomeje kugenda bitangazwa birebana n'ibiri kuba ndetse n'ibikomeje kugenda bikorwa. Mu yandi makuru rero Museveni yihanangirije abima abanyarwanda muri Uganda ibyangombwa. Ibise byo biteye gute? Ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni yihanangirije abima abanyarwanda bo muri Uganda ibyangombwa bitewe no gukomeza gushidikanya ku bwenegihugu bwabo mu buryo budafite ishingiro. Itegeko nshinga rya Uganda ryatowe mu 1995 ryemeza ko abantu bose batuye muri iki gihugu mu 1926 na mbere yaho ndetse bakanakivukiramo ari abenegihugu. Iri tegeko kandi ryemeza ko abanyarwanda ari bumwe mu bwoko bwo muri Uganda kuko bwabaga muri iki gihugu mu 1926 na mbere yaho. Umunyemari uri mu bwoko bw'abanyarwanda Frank Gashumba avuga ko inzego za leta zima abana babo ibyangombwa birimo pasiporo zikavuga ko badakomoka muri Uganda. Ubwo abanyarwanda bo muri Uganda bahuraga na Perezida Museveni ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2025, Gashumba yagize ati turi abanyarwanda ba Uganda ntituri ab'u Rwanda. Mu gihe umuntu afite indangamuntu abakwiye guhabwa na pasiporo nta kubogama. Gashumba yasobanuye ko kutabona pasiporo bituma abana b'abanyarwanda bo muri Uganda babura amahirwe. Ati abana bacu bimwa pasiporo mu buryo budakwiye irenze igitabo ibaha amahirwe. Perezida Museveni yatangaje ko abantu bamaze imyaka myinshi batuye muri Uganda bazwi n'abaturage, bityo ko ayo makuru akwiye gushingirwaho mu kubaha serivisi bakeneye. Ati abantu bamaze igihe kinini baba hano
kandi bazwi n'abaturage ntabwo bakwiye gutotezwa cyangwa ngo bimwe serivisi, bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo bugomba kubahirizwa. Yibukije ko abaturage bitwa abanyarwanda atari ikibazo kuko hari ubundi bwoko buba mu bihugu bitandukanye burimo abahoro nawe ubwe abarizwamo. Ati nanjye ubwanjye ndi umuhoro, abantu bacu bari mu Rwanda, Tanzania na Uganda, ariko navukiye hano nshaka kuba umunyarwanda najya mu Rwanda, ariko sinavuga ko ndi umunyenkore n'umunyarwanda. Uyu mukuru w'igihugu rero yamenyesheje abanyarwanda ko bo muri Uganda bafite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ko badakwiye kugira ububiri icyarimwe, abasaba guhitamo. Yagize ati icyo twakwemera ni ubwenegihugu bwombi bw'u Rwanda na Uganda, rwose muhitemo, ntabwo mwabuba bwombi. Perezida Museveni yatangaje ko hashyizweho komite izagenzura gukurikirana ikibazo cy'abanyarwanda bo muri Uganda bimwe ibyangombwa kugira ngo hamenyekane inkomoko yabo babashe kuba babihabwa. Reka dusoreze ngaha ufyonde sabone. Hano twibanda cyane ku makuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu, ubuzima bwa munsi bw'abenegihugu ndetse n'amakuru ku rwego mpuzamakungu. Fyonda sabone dukomeze kubana. Astra Vista.